Kanong sek rak yang namlak du kelempung ke First Division Jalap Son ke belah penia ke Shillong Sport Association hakajing kai ke belang mentah ke sengi ke arfu atrik naweng Jalap Son Hamadan First Crown ke SSA Pelu Shillong. Ya kini kawai ke kul ke badai ke 6 job jong kanong sek la tap dau kapten Hardy Cliff ha ke kelas step. Wala ke MLP football team rai kun doyap ban penpai kala handai kam simla setia haduk ban wise non ke jing kai. Kajing la kai kala syong shit bahana kajing sawa kajing tem kajing ken hoi na ki pai ba nong krasian kam tam na nong kse ke brawan tuit sya katai ke madan ha kajing la kai man ja ka nong kse ba dan tangkeu wa sya aidet ka lu na jaka syong ha referee ha kajing pen ken an jong u hamadan bat la be yu sya jaka syong ki pai ba. Long ball squad. Bóng đi ngắt trong chơi nhưng mà không thể trong các MLP. Free kick and we'll set. MLP. Troika, MLP. Offside goal jadi mukhabari jauh ke nokse. Apa culo ya ga MLP. Sorry. Offside goal just a ball in go. Ke nokse. Olah kan lo goalkeeper ke nokse.